February ni kuwa sang nile som nile pathum ninga ni khan Geology Survey of India chuan Jammu and Kashmir Resi district lithium reserve ton maktadoi nga point pakwa amuchwaka Resi district chu helai hini in chenup lui heta hina luang nge ni helai huni tlang ram ni in Himalaya tlang bul thut tin an soi thwin ani Siwalik range tina ni chumi omzia chu atlang pui thuin helai mun hi nim hringin abo khat vek thina mase thlasika ero chuan vur atlak thina wangin chung nim hring te chu vurin akhu thungani India sarkar chuan helai hmuna hian lithium reserve ton maktadoi nga point pakwa muchwaka ton maktadoi nga point pakwa chu tamtham takani atamtham zia inria thainan heti zo ngen kan soi fiange maktadoi khatle nuai som anin hena maktadoi rukle nuai som ruk anin hen lea chu wangin ton maktadoi rukle ton nuai ruk anin hen tina ni chu Arjun MK 1A teng pakhat hi ton som rukle pariat velari tania ton nuai som ruk hi ton som rukle pariatin kan sem chuan ton singriat sangriat zani somthum le panga chuaka chutini chuan helai muna lithium reserve om zong hi kan la chuak vek ani chuan Arjun MK 1A teng singriat sangriat zani somthum le panga teng metal lithium hlangin kan siam chuak thei tina ni chu ka hriat sualo chuan khovel ram hrang hranga teng om zong bel khom ai point atam dei zawk ani metal lithium chungchang hi tlem zir masalok tengu periodic table kan en chuan tlar hna li ti symbol le atomic number pathum kan muang ama hi silverang deuh nem tak metal var ni in alkyl metal group of elements ringa menia ani na taka chuan kalam khatna element zong hydrogen ti lo chu alkaline metal group zinga mi vek anni alkali ti omzia chu chemical compound emo element pH value sang tak nei pasari ai sang nei soina nia pH scale kan en chuan 0 tanga song pali thling oma pasari na chu neutral ni in pasari ai sang chu alkaline ni in pasari ai niam chu acid ani thungani chu wangin heng elements lithium sodium potassium rubidium cesium le francium kan ti zong te hi alkaline vek ni in heng metal te hian an chang le rong in positive ion siam chu ani theinan an electron pon lang beran chu ma thei hle bokani chu wangin heng metal a te hian electric charge ol sam takina lu theya asap tong takin heng metal te hi good conductor of electricity an ni ti na ni chu hei baka hian an ma ni hi an nem em awangin chemte mang point ol sam takin atan bun thaini in threto mai thaya lithium te atlang pui thu in battery siam nan man thrin ni in heng laptop smartphone le electric lir thei battery anga te hian an mangna sa hle ni manlai chuan lead acid battery ten en khai khin chuan lithium ion battery te hi an tlozok mai baka energy an kol hnem thei zok ani lithium ion battery thana then khat kan soile lokonge pakhat na chuan an dam rei baka energy an kol hnem thei zok ani lithium ion battery te hianin an ri zong emo ri dan unit or weight emo volume zerin energy an kol hnem thei zoka chu wangin lead acid battery te an zang fe baka an sakhat zoka wangin electric lir theiang chi tan phei chuan lithium ion battery te hi an phuemo tak zetani apanina chuan lithium ion battery te hi lead acid battery te an dei rei zokani achan chu lithium ion battery te chu ti chiat kher ngai lovin charge le discharge cycle voing wazat ati non thei wangani pathumna chuan lithium ion battery te chu lead acid battery te an charge rang zoka tunang laya phei chuan in charge saka piang kan ma motoni apalina chuan lead acid battery te anglo takin lithium ion battery te chu enkol le boi puyan ngai velo ni lead acid battery te angin distilled water thune mo ti fai mon ngai velowa atobera chuan lithium ion battery te chu environmental friendly anga yan ni achan chu ture mo acid an pai velo wangani ali lamzong a thlir chuan lithium ion battery te hianin thatlo na panin naya chung te chu pakhat na chuan amana tau panina chuan salutuk overheating awangin lithium ion battery te chu puak thut theian ni engpo chu ni se achunga kan soi te khi lithium thatna te chu nia amanna tam em awang le athat em awang te pon yang he lithium reserve thanem tak mu chu ani hi
India tan chuan thil ro pui takani sarkar lai puin electric vehicle industry ti ma son na le siam bela tum chung changa sarkar thu chuak in lo hre to mai theya chu wangin heng elements lithium hi a hlu ti pialamani tundin huna Indian ram dang atanga lithium ala gudan kan soile lokang tundin huna chun Indian lithium ion cell battery achok lu za som sari deuh tho hi China le Hong Kong atanga alak lu nia chun lithium pure elements ro chu Australia le South America ram then khat Argentina Argentina Bolivia le Chile atanga alak lu ni thungani mani in tawdel kan prime minister in man war atman nirbar ne tur chuan kan ram India ram hian in aram chu ngeya minerals kan tiang chi hi amu chuangai ni mu chua lei chu ringot po ala tok lawa chung leilung hausak na ta chu mani kut koi nge kan song bol thengai ni ram dang puina ngai lovin ke ma ani ngein ani dan tur ang takin kan song bol thengai ni tundin huna chuan khovela lithium tamzok hi brand satanga siam chuania brand hi kan fiat thiam thei dan tur chuan chi tui kan tiang chi hi nia mizo ten chi khur kan ti mai sal lek kan en chuan tui huwa tanga in siam chi kan ti a hian chi rang rang omin chung jinga chun eile ina kan tel thin sodium chloride baka magnesium chloride te potassium chloride le lithium chloride ten telani heng chi te hi tui pui tu ya le lui monga tu ya te anom thina chu miom je chu heng chi natural sal kan ti te hi leithua thip rang rang kar tangin geologia chun apminga brands tin an soi thin ni heng brand si tuya tang hian lithium chun a chuak thina ni tundin huna chun khovela lithium tamzok chu South America ram abik takin Argentina Bolivia le Chile tanga siam chuania heng ram pathum te hi lithium triangle te soi thin nin khovela lithium reserve chan ve chuang chu heng ram pathum te siam chu hi ni kasoi bel le du pakha chu heng ram te hian lithium sikhur dil le noi tuya tang te in an la chuak thina ama saberin tui chu khol mangin an pam chuak phota chu minhuwa an tui pam chu ta chu leichar abik taka tui dana tura an siama chuan da in an phoro thina chu minhuwa lithium chi chu an la ta thina ni lithium chi in siam chuak tur hian thleng mosat adu baka hetiang me tho ti chu ti chun jom reng thaini lo ni chu tiang thoin Australia le Canada yen chuan heng ram ta hian lithium chu lungchang mun kuaria tangin an la thina hetiang me thoda thung chuan igneous le sedimentary rocks ta chu tike somin anti tuile a chu minhuwa chemical nen song bolein lithium metal chu an la frang thai chau thina ni chu wangin lithium lak chu le siam chu hi thil na mai lo takania chu mai baka lithium an lak chu na hmuna zirin kan environment tan thil tha takani lo ni tundin hmuna khovela lithium reserve nei thaber kan thlir chuan tun nailo ka Jammu and Kashmir lithium reserve an mu chuwa wangin India chu khovela lithium nei tam berram zinga pangana omin United States in min dotani thil ngai venom deuh pakhat chu mani lok February ni som pathum khan United States Assistant Secretary of Energy Resources Jeffrey Paeta chuan India aron tlo chan hi February ni kwa Jammu and Kashmir lithium reserve mu chu ani wang chu ani kherlo mai theya masai India thil mu chu thar hi Asia ti ero chiangani chuan thil pakhat lang chiang hal chu he lithium chungchanga hian United States chuan India chu engamoni asoi pui to nge rin ombokani Jeffrey chanchin hitlema jong kan sui le lokhonge Jeffrey Paeta hi Euromaidan movement hunlai kumsang ni le sompalia khan Ukraine ambassador ina omthina tuna chuan thuru gani to lo bokani kumsang ni le sompalia Euromaidan movement a chu tum khan Ukraine coup ta chu United States in an sponsor ani kha khati hunlaya Assistant Secretary of State Victoria Nuland le US Ambassador to Ukraine Geoffrey Paeta te phone anin biak na chu YouTube da chuanin anin biak na chuan Victoria Nuland ni chuan Ukrainian coup te chu CIA in apui thu le anin rol thu ba ka Ukrainian sarkara president thar tura tan tunge an tiang ti ta chu an soi du na ni heti lai han Joe Biden a chu United States Vice President ani lai ni in Victoria Nuland chu United States chuan India aron tir nge ni India rama cheng da chuan an mamo huna pianga United States chuan Pakistan chu India laka among a hi asak thin ti kan traffic ome tuna po hian lithium reserve an mu chuan ala hi Jammu and Kashmir ani sia
chu wangin lithium lak chuanan tur policy tuan ani huna India sarkar chuan United States rilrem lo zong policy aduang chuak ani vai chuan lo ngai reng marau United States chuan Pakistan mang tangkain har sanna min siam sak emang he thili chu athleng don chiang reng ani engpo chu ni se lithium an mu chuan lai mun hi en le lokangu me phi en chuan lithium an mu chuan lai mun chu helai hi ne in chenap lui heta hian aluanga tin helai chevel hitlang ram ne in sedimentary le igneous rock lo ompo ni se thil makani than lo ni Himalayan tlang lo pian chuadan ichiar chuan Himalayan tlang lo pian chuadan hi khorel ku chuak leo ni ti hretayang chu wangin helai chevela hian minerals lu tak tak thanem tak om don ti hriatani mase zona om ta chu engtin nge chung lithium ta chu anlak chuata kang la chuak kan ti khan hria tur poi mo deuh chu environment te chelo zong in film khur taka lak chu ngai don ani film khur ngai kan ti na chan po heng Himalayan region te hi zone li le nga omin lir hing thleng thu thai din huna an din wa ani kumin kumtira josima da thil thleng chungchang kha in hrianga video ma salama po kan ti chho to kha he khuwa khatiang chen na athlen na chan po kha thil saknan le lainan kholian pui le ri tak tak ba ka leiverna an man na sat wa thleng ani ti kan thriat kha heng khol te hian leichung ril ngor che in chung ngor chuan leichung ril soi che in leichung ril lei khichat le ong sa ta chu khoi che in leichu ati che ta thina chu chuan chunglama leimin le leitola siam ta thina ni soito angin tun din huna chon lithium lak dan hi chini omin pakhachu branch mangin nein pakhat le ro chu kwari leiver mangin ania method masajok branch manga lithium lak hian leinuai tuiti bol hlo le ti kang cha theina chansa nei nga zo kani ani na taka chon branch manga lithium lak chu hi til hau tak tak nein tui thanem tak pam chu angai thina chu wangin South America ram then khatin tuna hian tui lama har satna an topa hial reng ani hei abuai thlak na lai tak chu nia achan chu lithium mining hi sumdon na hlok tak le thang duang tak ani wangani kan nitin khosakna kan hman thin technology engmoza ta le electric car battery ate he metal hi mamona asan em wangani kong le lama chon lithium mining a chuan leinuai tangin tui tam tak pam chuanga in chung tuyan pam chu da chuan keng khang le a chu min huwa chaw lithium chu anlak ran theni chu wangin tui pam chu na turin leinuai thuk tak tak an verangai thina leinuai tuile tarmak ta do engmozat branch siamnan hian an pam chuak thina ni soitong khan method pakhat le chu mining ania mining a po hian lungchang tak tak ta chu thuk taka verin igneous le sedimentary rocks ta chu tike somin chumi nuwa ti tuile in chemical nena an song bol le fe nuwa lithium metal chu an clear frang thai chau thina ni mining po hi chini omin pakhat chu dynamite manga lung pon lang bom darania pakhat le chu le noi mining ni in hei hi lungal thaian lak danang chi khani chu wangin ka ngai na chuan electric vehicle industry hi clean energy environmental friendly angin soinima se ani na taka chuan ani lo ni abik tagin he clean energy ngai dan hi khotlang ram idea ni in US Democrats political portfolio zinga mi ani baka European Union's global agenda zinga mi ni diktaka soiphei chuan heng renewable energy kan ti te policies te directive principles le dan rules kan ti ho zong hi United States emo European Union atang lo chuak vekan nia US Department of State's thu chuak in chiar chuan heti hian in zia kani Assistant Secretary in South Asia zonga clean energy transition energy security le energy access om thainan atho puitelang energy transition kan ti chuan borok chia siam chuak thai chi antirnan lungal theile gas ang chi te hi borok chia siam claim dau antirnan thile ni zung solar ba ka lithium ion battery hmanga thlak thlengani energy security ve thung chu kan ni tin nuna kan man thin abik takin energy khailak lova kan momawang tak manman zo kan man thaina hi nia energy access ro chu mere thaile har sa jok te point ai le in tur thiang hlim jok an nei theinan le anin chunga electric eng an nei theinana chom dolna pe khini annoya heti hian in ziak le assistant secretary pa heta hian Mumbai a private sector roi tu ta muin energy siam thar le thai renewable energy ta chu tangkai jok man ani theinan promote turina soipuyang chumin huwa College of Engineering Pune a entrepreneur le zirlai te akom le thonani
an thu chu te hi uluk taka ichir chuan arin hlelom deuh chu itivel umo alan dana chuan US du danangin India rama policy te kalpui ani le ni lo thli thlai turin United States chuan an ayo turanon tirang ma so kani United States chuan an ayo turanon tirang ma so kani bawrok chia siam lo chi clean energy kai noi reng chu khotlang ramatang lo chuak vek nein dik taka soi chuan sign thatak animal lo ni tuna phei chuan Indian lithium reserve thanem tak mu chuakin United States ma kan omtak sia phei chuan engtikong zong emotalin direct emo indirect point American influence kan mu thuayang hei hi geopolitical clear na tlanga tanga clear dan chunia ma se geopolitical clear na pialama mason na engthil po athlen don reng tuar tur ken tela nei thina Indian lithium reserve thanem tak amu chu hi thilo mom takania chuti rolin alak chuero hi thil boi thlak takani thung don ani chu wangin kan ram leilung ti chetlem thei ang berin an lak chu thei i be sei photang